ervaring bly, Here, dat U ons weer Here, om na U huis toe te kan kom, Here. Here, baie dankie dat ons vanoggend, Here, ons offergawes na U toe kan bring, Here Jesus. Here, tot eer en verheerliking en uitbreiding van U naam. Here, seën elke sak wat dit gekom het, en wil U weer opvul waar die gat gemaak is, Here. Here, ons is niks sonder U nie, Here. Alles wat ons het, behoort aan U. Daarom, Here, kan ons dit net weer kom teruggee vanmôre vir U, Here Jesus, omdat ons weet, Here, dat ons vertroue en ons geloof is in U. Here, so seën ons vir hierdie nuwe week wat kom, Here. Here, en wees ook met die wat besig is om die vure dood te slaan van wie ons vanmôre hierdie erediens wy, Here Jesus, en ook ander wat graag hier sou wil wees wat nie kan wees nie, Here. Here, seën elkeen, Here, en wil U elkeen van ons lewens geskied in Jesus naam. Amen.